Ti surat ngayon tay ikan biyagita kat naggapo ka ni Pilar ti Baguio City. Kaya't kumet, apay drama ti pakasalitaan ti biyagmi. Nasingpet ti asawak, ngem adalatamet pakadilawan na, ang mabalin pakaadawan iti Adam. Bueno gagayam, intay nga rugdenggan, ti parnakay drama ti pakasalitaan, ngayon patulod ni pagayam tayo a Pilar. Adan ni tatang nanang. Lukat ang marudan at tiri daw. Kung nagtumat nga adan ni tatang. Awatan nga rodan na gito eh. Siguro, nagatumanin amak makantin sampat mo, tatang. Narod nga ikat kasapulan tayo mo't na itamak makan. Makapabisin mo. Sige, kanan yung na kita. Kanan tayo apay ada kami laengay. Wow! Special palabok. Kan special spaghetti. Nagklas kamat tan tatang. Nagninatikas tayo makmakan. Di nalakalaan ko maati katangin nyo. Tasayang takwartam. Sagpabinsan lang mo na ito. Kadwa na jay ordinary lang tigat-gatangay para kada kayo. Nagimasan? Sige. Kanan nyo lang na kita ta napodot pa eh. Luto ngamin. Dapay special siupaw dita. Ala, kadwaan na kami amangan manan. Intad mo samot amin kanyak ti kwartam lakay. Mangibati ka mo tayo iti pakit manin. Saanan, inaldaw mo ta makaigamak iti kwarta. Ta inaldaw mo't ngagbiyahe Ala, anti sa nga sa tatang. Naimbagla akwartan mo. Unay ka ti anak ko na ya. Di na ka di pa kadanagan. No'y nyawat kon kada kayo ngagkabsat. Kwartayon na ita. Makamukay mo ten niya tinasayat a pangaramatan nyo. Adun anti sagdudwagasot kami kanimanong Leo. Gusto lang na ita. Tanunad duma. Kurang mat, timait itid ko kada kayo. Oray, taadumat na daduma? Sige kitin. Maturog kayo na awaran ti assignment yo. Saan kayo ngagpuyat? Masapa kaya maturog tapno nasalun at kayo lata. Kung kayang bagat, sakbaya malipatak ipakadakitan. Ti? Maladawak nga gawi din ton rabi. Apay ayan. Kasi ti sigod at awisan dakmat na iti pada ka driver ti bus. Agsasango kami labasin. Iso dala ang ti awisam dito balay. Narigat ti agdalyasat di taan nakainom. Imbagla kadakwada at da service da amin. Sa gagaysada iti motor. No nga ikastamot ti bagada kanyak. Adamat motor service tayo. Ay nalakay, ipamuspusam ano kasanum ida maawis ditoy. Tapno saan asika ti mapan ije balay da. Imbalati wakta, awan matlati aramidak di tabalay may. Nasaya at tikas tananang, tapno makaaliwaksay kayo man. Kan, adda pambarak nga ibaga. Anya day tananang? Ni Ogi Apay ti asawa. Inton kuan, makaala iti ulcer na. Wando sakit iti dalam. Gapo iti masadsan aparaginom na iti arak. Amo namat a kontrolan? Uray pa Ang mga laag no maurnungan ay narigatan anak. Moderate drinker day chay nanang. Sa bagay, amok matkit diti style na. Saan amadlaw anabartakan? Uray no nalablabagan. Limpyo pa'y laang amakisango kadagiti kasangsango na. Pudnot ako na yun, nanang. Saan akas kad Nicolas? Makaangot la iti tansan ako na dakat nabartakan. Iso nga ad-adan no nakatilmon labasit. Dagi jay ti delikado ang makainom. Iso nga awan ti pagdanagan nyo kiniugi, nanang. Dagi laang no makaala iti sakit. Sapay driver, binigat nga agbanihaw. Kabailan naman. Amo na ti limitasyon na, nanang. Nawis na kami dito balayo, pare Gogi. Ngam intong maminsan, si kamat ti umaigi balay may. Wala. Ay, oras yung mata, pare.
Nawis nagmat dito balayo. Iso si kanto mati umay di balay ba? Sana parikot na ita. Sikain nyo di kayo na yung bertat. Nang runakat agmotor kayo pa yung agawin. Imbag kung ano, adamang imaneho kada kayo. Awan ti pagdanagam ka na kuha na bakit. Eksperto na kitan. Amok matgat di, ngam awan kas kiti agan na. Wala? Ngam oray patayaban na kita motor da kabalan da kontrolan. Damot preno na. Padimat no kung laatan da nga ipreno. Da iso mat ti pakaalaan ti disgrasya. Iso ti pakatulidan da. Adon ti da mag-akasta. Saan la ang maipagpabuya iti TV? Nadi pa ikat mismo akaro pa ta. Nalipata mo na ya, di anak ni Sandra. Nalaing nga agmotor da jay, ng kaskasero. Idi adda masabat na nga im-overtake, lahat na nga impreno. Natulid, katanya nga naipakpak dya ulo na, natay. Wala ta, saan ba ta naka-helmet, hindi na ipakpak yung ulo na. Noong naka-helmet, nabalik nga datyan sana, nagbiyaga. At pa'y tipulutan nyo lakay. Nagyawa na. Ay, sa bagay, wunmat kat di nakainom pa'y ngamin da dya abarito. Isungarod na iparit tilintag tinakainom nga agmaneho. Basman, wan no jeep, wan no motor. Talaga maiparit. Katday talaunay tiyamak ko kada kayo nga agiinom. Kalpasan na agmaneho. Nervyosa oray ni misis mo, pala mo, be. Huwag nga raw kakadwa. Saan nga iti dayta? Ngam di yu labsan ti aginom. Narigat tinabartat nga agmaneho. Ay, bahay mo, kaya. Kabalan mo yung manigaw. Puno ti kunada bakit. Kabalan na na ita. Pilar! Pilar! Apay nanang. Lukam di radyo yo, darasam! Apay aya. Madamapay lang nga maipadpadamag. Te! Natay ka no idirabi ini durot. Katno kadwada ang ginom idirabi dito'y balay. Isumat. Ay, Diyos ko. No, kasta. Entero anawa radyo motor na. Napigsakan no ti impact na anang dongpar ija poste ti kuryente ija agpasik ko nga agturong iti balay da. Ay, dahil tapay la di ibagbagak kadakwada idirabi. Ngam di daktumat patpat dyan. Di ogikit di Amaga no maipadan tumat kadakwada. Lugas ta nga aginom sa agbiyahe. Ni, anda kayo madgaya man datang. Di da kayo pa'y naputan na si Mangpat Makumikom kayo ngamin ka ni Leo, hindi kusina. Nagluto kami ngamin tatang. Kat nagimas tilinuto mi. O sige, bangan tayo nga ruden. Kahit inayon yun to yung ginatang ko dito dalan. Anya ngay dita tatang? Di magasakit may sa bukil alitsyo na manok. Kan kagundo at kilo alitsyo na baboy. Nagbanglo Kan naghimasin akitaan tinagsarangsang ako diltilitsyon. Wala, idasar mo ta mangantayon. Amo manong, ado matin tinaurnong ko. Jak magnamin magasto ti daddo mga ititad ni tatang. Oray siya, ngam, at nang igatanga kiti kwarta ka rin. Anya ti ginatang mo. Laptop, Kat naadba mo tong computer tayo. pang-emergency dayta, nga itugot iti pagadalan no kasapulak. Ay, kasta gayam. Nagsimpat ni tatangan niya. Wan nga rod ading. Iso pagyamanan tayo dayta iti Diyos. Naadaan tayo iti amaan na singpat. Uray mat ni nanang, agpadadaan na singpat. Bakit? Agaw-awis ni kumpadre Melchor. Anya ti pangawawisan na kan kaya. Kaya't nakbuta kasango, Itugot ka kanumet tapno adda kain inistorya ni bakit na. Ay nasi kalatan lakay. Duwatan, takababayin mo Sapay insaganaan na takano. Anya nga okasyon. Kan asino dagiti sa ngaili na. Awan, datalaeng kinjay may sa akadwa ka driver. Kurso na danata no akasango. Isa saan ta kumapabainan. Sapay insaganaan na ta. Nagaramid iti kilawan na bangos. Kilawan na kalding. Nagluto iti pinapaita na kalding. Sige man laangan tapno saan ang mabainan ti awis na. Ang mabit ka laang
Uray, 2 oras lang, mabalinag. Ag-commutean, tapno na relax ta amapan ka nagawid. Ta sigurado nga adda inom naman ng dayta. At dalatamat, Basit lati inom ah. Wen, amok a kontrolen. Saan tan nga usaran ta service? Usaran ta, Ay nalakay, jak kayat nga agmaneho ka anabartet. Nang runak at motor dayta. Kun uray pa'y unar, jak matlagta kayat nga agmaneho ka nakainom. Nervyosa ka launay ngamin. Kaslawan talak mo iti kabalak. Saan nga iti dayta? Ngam agan-an nagkalaang. Pampanunutem ngamin ti panakaidong parta. Anyat serbita preno ngay. Uray nga rod, nagdapreno no kalala at ama out balance. Di ta ka amadali. Iso ti pagamkak, lakay. Awan kastay agmaneho asaan analaukan iti alkohol ti dara na. Among Kim, apalak man ti pamilyayo. Apay mo't Noemi. Naragsak kayo. Saan akas iti pamilyak? Broken family? Ta nagloko ngamin ni tatang ko. Siguro saan apulos nga agap-apad agiti dadakkel mo ay niya. Saan mo ta makikita nga gapapada? Ngam adalatamat siguro pa nagsubang daa. Ngam di dala ipakpakita, wano ipadpadlaw kada kami kanimanong Leo. Kasta ka di? Wanoy mi. Tagpapada tayo mat nga imperfecto. Siyempre, adalatamat saan amaliklikan aparikot, wano riri. Ngam saan akas kadagiti dadakkel ko adanda ni agpin na tayda. Ha? Iso asaanan nga agaw-awid ni tatang ko. Yan man nga ni tatang mo. Adan iti balay ti babae na. Ala! Kaasi kayo man. Iso nga rod asa anak ang makakonsentrate nga agadan. Kan ang mga no last term ko dito eh. Saan ako na makagraduar. Ay, ituloy mo ati agadan. Manggod ako. Noemi. No kumamat kas kadagiti dadakkel mo ti dadakkel ko. Anyan ang nagragsakak ko man. Agyaman iti panangidayaw mo kadananan kan tatang. Kim, sapay ko matag na nayon tiking naawatan iti pagtaangan nyo. Makamu kayo pala niti palaya, Leo. Papanan nyo aya, tatang? Awisin na kami ti kumpadre mi. So nga, itugot ko ti inayo. Awan parikot, tatang. Amoy umat na singpat kami kinmikim? Kahit dahi tamat, may pagpanakkel ko kada kayong anak mi. So sige, makamu kayo nga rudan dito eh. Wentang. Di ko man no agkumutan lakay. Anyat serbina ngayon nga da serbista. Ay na, narigat, tani adda inom iti papananta. Kabalak dahi ta, di kang tumot agtalit tanyak. Ay nalakay, dakkel ti panagtalag ko. Ngam awan kastay agannan. Ken delikado ti agmaneho no malaukan iti alkohol ti dara. Isungarod ako na da ang maipari ti agmaneho no nakainom. Amom bakit? Agpaay lang dahi ta asasaw karag iti darasudos at driver. Tandaan nam dahi ta. Agyaman na, pare ah. Ulit-ulit agtagyaman ta. Saan mo pinaay ti awis ko? Mabalin na yamat paayag ti awis mo pare. Agabli, nakaado tayo. Dahil 2 oras ako nakanibakag at nagpalingutin nga 4 nga oras. So, medyo pumakana kami. Ilasyat ko na ito, Wan pare, wan. Kaya di mo liplipatan tayo ta. Insupot ko sidan dagit anak yun. Tapos maramanan damot Agyaman kami pare. Awan gayam, ibati minto'y motor mi. Dani, sa labagan ko kay. Oray nalabagat. Makita mo't limpyo pa lang. Oray panagsaokit sa anak pa nga ngadal. So, di kang tanta nagtakabalak ti bagay. Bakit? Patamat prelo na talugan. So, awan ti rumbay nga pagdanagam, Ay nalakay, isardeng mo man tani, apay ngagdiwar-diwar. Di ka kadagdanag, takabalak na ito, oy. Nene, apay ngay, tila pang iturturong ang matan. May tapakan! Nadisgrasya na kita ang asawa. Awan iti anak ta.
Nakadamagam. Isu timpadamag da. Nadisgrasya ti motor doge. Kat natay ka no ti angkas na babae. Kat ni pilar ka anak tanday day. Diyos ko! Sa pinakabatasaan ka, pagpunay ka. Mapagay hospital ka, ang balay. Saan ba ang mabalin ang kasarita ni Nanang? Anda iti ICU. Kan saan apod no ti nadamag yu, Lola? Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan anatay ni Nanang? Ay na, isumot ngamin ti impadamag da. Ay ngam, agangabit kan patay. Nitatang tisan ang napakaruan. Ngam, ikararag tayo, Lola. Lolo. Asapel ako ma. Tamalasatan ni Nanang dati pa nakadisgrasya na. Ay, una pa ok. Ikararag tayo dayta. Sapay lang kumata, awanti, dakdag sa mapasama kiti inayaw. Natalit ka nga minunay iti bagay. Gapaw ta, nabayag ka na driver. Gapaw ta, expert kan. Pagpampanakal mo na ita nakabayram. Anya nga ita. Ang nangabit kang patay di asawam. Tatang, tsak mapakawan ti bagik no dadaka sa mapasama kiti asawak. Yung pangasyo, tatulungan dak amang ikararag iti panakaispal na. Sana balik ko ba? Nga mo amin nga arag dito'y lubaw. Basta saan kang agmanmaneho no nabartag ka. Saan kang agpakalaing. Pakawanan dak, tatang. Pakawanan dak. Mr. Lonely, kasla milagro, daydi anapasamak. Isa pudno nga awan ti imposible iti Diyos, no si papasnek tayo nga agkidaw ken kuana. Iti daydi agundaway, kas taunay tila dingit, ken dagsen ti barukong ti asawa, gapoy tinapasamak kanyak. Kalpasan na, kas taunay pa iti panakasidir na, ngam si papakumbabalatta ang nagpakpakawan kadagiti dadakkel ko. Katita, saan nan akayat ti tumimtim iti arak nga oray nalasatakon ti reggat. Siyak ni Rito, agtawin ako niti nasurok a prenta. Very proud ak amang ibaga, nasurok lang nga 30 pulgada ti height ko. Ngem iti kastoy a kinabasit ko. Nakaasawa akmet iti dua. May saak a mekaniko. Dayta ti pagsakula. Rugyak kag salaysay idagtawenak iti 30. At armakidi ti umuna ngayat ko. Bueno gagayem intay denggen ti panakay drama. Di pa kasaritangen patulod ti pagayam tayo ani Rito. Do, aklo na. Kasaradago sen, girle. Mang Rito. Amok, awanti panakaikarikan ka. Ta natayag ken napintas ka. Idinto ta syaket pande kak atao. Ngem no kasano ti kinapandeg kaw isumet ti kinadakkel ti panagayat ko ken ka girle. Mang Rito, agayat ka kadilat ka kanya. Uray amom tinaglabasak. Naganakak abalasang. Iso na laang, tati anak ko, kat inala ti amana, kalpasan ti panagpasngay ko. Saan na problema dayta, girlay? Awan patag tinapalabas kanyak. Basta ay ayatan ka. No aklonan nak, yaltar ka adagaws, girlay. Kumusta ti sabsabungam, Ritaw? Umadanin tatang, mangmanugang kayon iti mabiig. Oh, talaga? Untatang, dandaninak aklonan ni girlay. Ay kahit nasaya, ano kasta? Sapel ako mangarod, ta saan kalaang nga agar arapaap anak kaw. No siyak ni girlie, kayat ko ni Rito, tanapintas mati panggadan na. Wana, mabiyag na lakit di ti pamilya na, ta nagagatbut ngagsapol jay anak ta. Saan lang agmik-mekaniko ni Rito? At apay sideline na ngagpapautang iti 10%.
Iso dalaang ta, basit nga min di anak ta. Iso nga agparigat nga agaram. Imalang amin iti tayo di tatang ko. Pandag. Ngam no talaga anapod no ti babae. Di nakitkitaan ti height ti anak ta. Wan matkat diya. Awan iti kinadakkel kan kinabasit tinapudno nga agaya. Nanang, mga sawa kaon. Inaklon na kon ni Gerlay. Kasta aya. Ay, talaga anak. Una nang, ikasar kon ni Gerlay. Ay, katadakan ka anak ko. Tumanon tayo kumangarodan ananang, ulin tayo ni Gerlay. Oh, kablawan ka, pare ko. Agyaman nak, Walter. Congrats, girlie, ah. Nagasat ka, ta sikatin na asawa to'y gayam ko. Agyaman na. Di nakmat siguro kan kancawan itan, pare Walter. Damutan ukupak kaskin ka. Irwam mo ti bagim dito balay, girlie. Kasla anak da kamutan. Wana nang, agyamanak iti kinaanos yo. Da kamikit di ati agyaman kan ka, ta pinaragsak mo ti anak mi. Kasla rin manyag ti biyag na ididimteng ka kenkwana. Nang runa, idi nakiasawa kan kenkwana. Wana nang, uray makun ko na a second handak laang para iti anak yo. Napudno akmot kan kwa na. Ay ayatet ni Rito, nga uray kas ti kinatao na. Nasingpat nga min, iso akinayat ko, nanang. Alawan, agin nanos kayo. Agpinatag kayo, girlie. Tapno naragsak kayo, akanayon. Imbag man ta, nakapasar ka diti shop, pag-uumbraan pa rin. Kata niya, awan pa'y bunga yung kanimises. Umadanin, pare Walter. Agawaam at agpaado pare rito. Uwen, madanon to, pare. Oras narugyak tagputaw. Nagsasarunod daytan, pare. Amangan no, malumbaan kan to pa yan. Sumrekak iti panggadan rito. Tapno matulungan ka nga agurnong para iti agbalin nga anak ta. Saanan amasapol, girlay? Umdas matan ti matgadak nga mekaniko. At dapay dagiti pautang ko nga dabasit porsyento na. Basta, kaya't kaatulungan. Aganak ta kumapay girlay. Awan paylat anak ta. Mano abulan tan ngagdandan na, ngam awan pa'y mat. Saan pa'y siguro at tiyempo? Girlay, no siyakla may isa. Saanan amasapol, manggad ka. Basta, jak kaya't ti maikan dito'y balay. Kaya't ko ti agtrabaho rito. Anya, awan pailat anak yo panawan na kan. Sapay nagadayo ti mapan na panggadan. Ijay mo't syudad ti Manila ti pangisirkan ka no ti kabsat na kankwa na pare. No siyak ti sika, jak palubusan pare. Aganak kayo pa'y mo't Napilit mo't nga rod pare. Jak kayat agumura ni Gerlay. Iswa palubusak latan pare. Manuabulan ni Gerli di Manila bakit? Apaya di nang samutan malagip ti agawin. Jak mo alakay. Anya ti bagbagan ni Rito aya. Awan mo. Jak mo. Malmalday mo. Day ta ti madmadlaw ko ija anak ta. Siyempre mailiw lakit din ka ni Gerli nga asawa na. Magkapatayan ko kastaw. Nene, pumatayan. Nabartak matiri itaw. Magkapatayan ko, magkapatayan. Ay, day. Ritaw. Intulog ko na, tata, tanay. Di namot mayawid ti paginan. Apay nagbartag ka rito. Magkapatayan mo kastoy lang. Magkapatayan. Rito barok. Dan sa madiadama ka naawat na, nana, tata. Palang kantis na talaga. Jagwem, pagarap.
garanggan babae. Andat sa sawa mo, Ritaw. Nagarlay! Nakita rayon iti amati anak na. Nagsabat na ano na di Manila. Nag-asawa naman na. Talaga saanin ang nagsupli ti asawa ni Mang Rito, nana? Saanan, Sita? Masyan kami nga ron iti anak me. Saan pa yun na makapangpangan? Medyo kimuto nga ron ni Mang Rito. Ay, kakaiso na piman nga adda nagayat kan kwa na. Ay nga pinanawan damutan. Bayan yun, nana. Taandi nga yun tuman ni Mang Rito. Alaman nga ron, Sita, barang sikat yung makaandingay kan kwa na. Abay, di mo kayat ni Sita, Ritaw. Kaya't nakmat nga taaya, tatang. Kaya't naka, madmadlaw. Abay, di mo madlaw. Madlaw nagpapaaram. Kanayo na dumagas diti balay. Basta no aggapo iti ilay. Mangindagas iti uray anya palingkin na. Tatang, Dayjay iti bagay mo anak. Tagpada kayo basait. Dakdak kala siguro iti dua nga in case ngam sika. tatang. Aram mo maun. Ano kayatin na ka asawa maun. Lipat mo na di agarlay. Dakkel ngagpaiso ngam nagbasit ti puso na. Awanan tinamnamam ken kwa na. Simurutan iti sigod anobyo na. No, kasta. Kaya't nak nga uray adan asawak, Sita. O, Rito. Nagsina kayo mutan, tapinanawan na ka ni Girlie. Sita, no, may karim, di nagtulok ko nakaskin ni Girlay. Nakasagana ak amang lukat manan iti insirak a puso. Sa anak akas jay Rito. Napudno ang agayat. Di ka mabalin niya ikalay sa Sita. Ang mamat, nagkasar kami kini Girlay. Okay laan kanya. No, manugot ka. Ikabalay ka. Di ta mabalin tagkalay sa. Dili bakit gayam ko, tata? Nagalistaw. Basit akit kita, ngam alisto sumapol iti babae iti biyag na. Ay, sapay kumaata sa andan a panawan, Walter. Saan mo't sigurong, tata? Oray siyak. Patyag ngagpaorda ka ni Sita. Tagpadada abasit. Nagasat ni Ritaw ta kinayat ni Sita. Nagasat mo't ni Sita ta kinayat ni Ritaw. Isungag padada nagasat iti tunggal maysa. Sapay gumata. Di mor aramidon tikas iti inaramid ni Girlay, Sita. Saan to Apolos Rito? Sikat ti biyag ko. Ti amin ko. Isu ati ka mabali na panawan. Agyamanak, Sita. Agyamanak unay-unay. Sika ti parapor iti biyag ko. Sika ti nangagas iti nasugatan a puso. Sika ti tinapay ti biyag ko ken aminen. Pinaragsak mo tinaliday a biyag ko. I love you. I love you, Rito. Ayatan ka, aging gatong palbiag ko. Di kanto isukat iti oray asino. Oray sana siyak tin kalaysam. Ayos lata kanyak. Dati napadag, siyak kita ti kadenden na. Lumawlawag matan ti rupa ni Rito, bakit? Lumawlawag nga. Dayamot nasip nga tarupa. Ada, nagitay naliday, ti kayat ko asawan. Rimman niyag tilangan ni Rito, idi adamanan may kadluwang asawa na. Sapay kumata, santo mat apanawan ni Sita ti anak ta, lakay. Kumaa, ay madlaw mat, ay ayatan ni Sita ni Rito. So nga, adayo siguro ang mapasamak ti pampanunutang bakit. Adayaw. Basta talaga ang nalipata mo ni Girlie, pare? Wen pare, awanan iti panunot ko dayjay. Adamot ang makatawan yung agdenden na kanisita niya. Awan pare,
Ngam dandanain. 5 lang aldawan, makatawan man kinisita. Isula kumantin kasar mo idiyan niya. Uwan nga rod paray, ngam sana balain. Maaklon ba't nisita nga oray jak may kasar. O namat kat diya. Ngam nasaysaya at kumamot lang no mawaswas ti kasayo kanigarli. Uwan, asikas wag to day tayo ton makaornungak paray. Kung nadamat, nagastos sa kanaw, agpaanal. Narabian ka matsita, naggapwam. Kwa, nagkita kami man ni tigayong ko. Inkuyog ng anapan na itong 8. Sige. Inkamanganan. Ay, mabisi na ka rodan. Ay, napasensya ka na. Jak nagatang tay pagpagatang mo, gaputa naabak mo't din ititong itay igatang ko kuma. Kasano, naabak mo't ngaminan ititong agdadamo ak ngamin. Promise iti sumaro no, lalaingag ton. Tap na masubot ko, ti abak ko ita. Nay, apay ngay. 2,000 laengan ti kargati bankbook may kindi sita. Sita! Sita! Apay aya rito? Nangipan namin ti kwarta tayo ti bangkaw. Ay, sorry rito. Jak mo to na ibaga. Imbayad ko iti utang ko. Naabak mo't iti sukal ti dadto ma. Amiya. Sorry Nagdakil agad dayay. Dandanin, umabot iti sa gasot aribaw. Insugal mo lang. Sorry nga, Rodan. Awanan kay tibayin. Ha? Nagregregatak dayay. Insugal mo lang. Awanan ka mo titibayin na? Nan, ikanak man kiditi kwartam na adda. Adda pa'y babayadak. Awan kwarta. Pangalag ko mangay. Insugal mo. Katay sweldo mo ay. Ay, hindi mabalingitid kan. Isugsugal mo. Jaski ka. Jaski ka mo ta? Na, Dinak ikan di sana. tatang, nisita pinadawad na kaon. Anja, Sa pulag ti asawak tatang. Sa pulag. Inungtak ngamin. ay awan basol mo anak kaw. Naumas siguro ang tawan may gaman na kwarta. Sugadura mo't ngamin. Gusto ba't no pimanawan? Ibusin na lang ti kwartam ng daritaw. Kasano akong tatang. Baybay amon. Di mon kamaten tinabisyo unay nga sawam. Tatang. Jakon nauray ti paragsubli ni Sita Mr. Lonely. Apama na naibustor nung ko, sumeten ti panangpanaw na kanyak. Dua akupido, tinang sugat ti puso. Manipoli din jakon linukatan ti puso. Inserakon, tajakon kayat ti masugatan manen. Uray adamot latar iti agpapaigid iti aglawlaw ko, jakon ikaskaso ida. Damok alukun dak tumatlaeng.